I evo snimam GTA San Andreas. Šta reći o igrici, svi je znate, evo počinjemo. Ja sam ovo jutro isprečio dosta puta, a zato mi je to napraviti malo da napravim neki tutorial za ovu igricu. Ovaj prvi video neće biti tutorial, ovo će biti kao neko zezanje. Pa idemo. Vidite da sam ja... Svi ste valjda vidjeli makar jednom ovog tipa, ali... Da, mislim samo moja... I vozimo ovo. Šta bi vrati? Šta nam ćemo? Dajte mi kola neka. Evo ovo skucano kola, vidite. Uđi! Čekajte, povisim. Subtitle song, može. Audio. Hey, you know what I do in real life? You gotta get me a drink though right now, cause I'm thirsty, you know? What? Ne treba nam radio, to će nam samo smetati. Drypad. Drypad može. Control. I idemo da vidimo šta može, sad ću ukucati neke varalice. Što uđe u taksi, ne treba mi taksi. Pa idemo. Vidite, sad sam builder, uohaha. Sad mi treba neka kola. I... šta ćete vi doći svijet? Sad ću ja da zakazim svojim kolima. Dođite. Wow. Idemo da vidimo šta mogu da radim sad ovdje. Da mogu da radim neke dobre zanimljive stvari. Vidimo šta imam. Wow, zgazite. Što? Kreni si, Mondo, kreni si. Tako, kreni si. Neće okreni. Izašao nekako, ne znam kako. Sad ću da uzmem... Pokazat ću vam ja neke od mojih omiljenih varalica za neka vozila i neke stvari. Ne, ostavit ću ovdje tu napolju. Uzet ću ja jednu od mojih omiljenih prevoznih sredstva. Vidite ovo. Uuu, ekstra je. Možete da letite, znači ovako leti. Znači možete staviti na kuću, gledati ceo svijet oko vas. Da imamo što ima ovdje još. Hajde da ti. Vidimo što mogu da nađem. Mogu ja da napravim i još helikopter i avion, ali to ću tek poslije vidim da li ima nešto ovdje zanimljivo. Da se nađe. Po nekim dijelovima grada gdje teško može da se dođe, se nalaze razna oružja i ako nećete da nalazite oružje možete da koristite šifre za njih, ali to je glupo. Ja sam samo u ovom prvom tutorialu u kojem se zezam, koristim šifre, ali u ovim ostalim kad počnem da snimam neće to biti jer je glupo igrati neku igricu sa šiframa. Ajde, nađi. Evo sad popnem ovdje. Pa ću da tu malo stojim. Ostavim na enter ovo. Vidim da li imam nešto od oružja.
Opa, pade. Zašto pade? Vidite ljudi, bazuka. O yeah. Au, jure me policajci. Sprint. Moram na motor. Da pobegnem, negdje u planine. Idemo. Pazite. A, pazi! Ženo. Beži. Idemo. Oh my god. Jurnjava po gradu. Idemo vidjeti da nismo još uvijek nas jure. Pa ovdje nas neće ljudi nikad naći. Ne u vodu! Dobro, ja mogu da plivam u vodi, ali... Da vidimo što ima ovdje u vodi. Da li ima nešto zanimljivo. Da posljem neku ribu. Ili kornjaču. Opa, bato! Uzi! Ne. Uđi. Ne, što pobježi? Ostavi tako. To! Ako volim kad nađem broj ljudi. Ne! Gurno me čovjek. Tako. Više ga nema, ne može niko da me sprečava da vozim. Vidite kako je dobar brod, ljudi. Nevjerovatno. Ne znam da sam ikad našao ovakav brod. I to na ovako lak način. Sad mi više ne jure policajci. Odjednom 4 zvezdice, jednog helikopter gore mi juri. Moram neko da se sakrijem, negdje gdje da se sakrijem. Idemo. 3 zvezdice, ajde sad će da to sve padne. Evo ga policijska kola na mostu. Idem ja tamo gore. Moram da se negdje nasukam da uzmem helikopter da bežim. Uje. Nasukat ću se ovdje. Uzet ću... dude. Ili helikopter. Ne u vodu. Zašto u vodu? Što mi ode u vodu? Ovo je neko policajac neki. Kill. Sad ima opet 4 zvezdice. Uj. Mogu ja njihov da uzmem pa ti pucam iz njih. Što ne bi mogu? Halo, uđi u taj brod više. Uđi. Se zaletim. Neće. To! Ne, ubići me. Umro je. Idem ja, bežim, ajde. Beži. Mogu ja da pucam iz ovoga, ali ne mogu gore pucam, zato što gore helikopter neće mogu biti. Evo ga još jedan. Moram da ih pobijem. I šta ako me ubiju? Šta da radim onda? Ne, iskači. Ne. Evo, sad će da me uhapse. Sad ću ja da krenem iz grada. I evo, bili su me ubili oni policajci i sad se nalazim ispred bolnice. Naravno, ubili su me i ja sam sad kao ispred bolnice, naravno.
kad bi se tako moglo. Ali dobro, ajde idemo. Ajde. Sad ćemo vidimo da malo zezam neki ljude policiji. Ukucam šifru za pare. Kupim neku kuću da vam pokažem kako. Idemo da uzmem policajcu kola. Dobre. Sad me Jurija boli me ovo. Vidimo gdje ću da se ja uštekam. Ne. Dobro. Ujano može ova kuća. Vidite, košta 100.000. Ko će toliko da plati za ovakvu kuću, Joj. Ali ja imam para i zato ovdje piše kliknem tab i ovo je sad moja kuća, ovaj policajac me ovdje tuče. Pusti me više, pusti me na miru. Če me stiš? Sad ću ja da idem da kupim neke stvari. A ne mogu sada još. Vidite, evo, kupio sam kuću, ovdje mogu da... Ne da izlaziš iz kuće, bre. Uđi u kuću. Vidite, ovdje kuhinja, mogu da spremim palačinke, moja omiljena jelo. Ovdje krevet, ovdje mogu da se obučem. Kad vas juri policija, možete samo da se preobučete i neće vas više juriti. Naprimjer, evo sad ću ja da uzmem nešto drugo. Mislim, nema više ništa, ali mogu da... Što izađe? Uđi unutra. Vidite ka. Glupane. Uđi. Binko, torso. Ima belu majicu, ali ja to neću. Šta će mi bela majica? Ja sam, kad sam igrao ovu igricu, bio sam veoma modern. Imao sam dosta dobrih stvari, ne... Evo sad ću idem ovako. Dobro izgledam, yo man. Izlazi. Kakav builder, brate. Ajde, izađi. Idemo na policijska kola, u motor. I šta ćemo sad da radimo? Ajde, zezamo nekoga. Pazite bre! Odi licu. Skuca se. Idem nađem stadion, vidim kako izgleda. Stadion, sad ću ja da ga nađem. Šta se ti udaraš tu? Bolje se pazi. Znači jurim nekoga, aktivirao sam sirenu. Sad sam kao ja policajac, sad jurim nekog tipa. Ček, mi treba pištolj neki. Ne, nisam to. To. Moram brzo se vratiti na policijski motor. Idemo. Imam pištolj. I sad moram da nađem tog tipa što beži. Vi možete u svako doba dana da budete policajac. Samo uzmete kola ili motor i jurite lopove. Naći ću ga ja brzo. Tu je negdje. Šta će on gore? Čak tamo je. Nemoguće da je ovdje negdje. Vidi ovdje je. Šta ćeš tu, budalo jedno? Ajde, stoj. Gdje je upade? Ne! Pobjeći će. Brzo na motor. Brzo. Ne gore.
Pobeći će nam, malo. Izlazi brže. Ljudi, ja ne znam ni šta radim ovdje. Policajci mene jure. Ja jurim ovog. Čudno. Gdje je taj tip? Uje, ludi ljudi. Evo ga, evo ga, evo ga. Imam. Moram da uzmem još. Sad sam uzeo 2 puta duplo. Sad gdje je on? Moram da ga brzo nađem. Ne bre, si ludi! Ajde, uskači. Uskači na motor. Ne ti da mi juriš. Što me jurite vi? Ostavite me na miru. Ispred nas je. To. Izgorao je. Pukni. To je žena. I uspjeli smo ljudi da uhvatimo prvog lopova i još to je bila žena. Bila je uporna, ali nije se izvukla. Sad idemo na drugog. Kako sad je da prođem? Moram drugim putem. Ne mi spao. Idemo, 2 zvezdice me jure. Evo ga. Ovaj je bio lopov. Sad me ponovo jure policajci. Pa ovi nisu normalni. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ja ću još uvijek da bežim od ovih policajaca. Uskoro ćemo početi da snimamo tutorial za ovu igricu. Nadam se da vam se sviđa naš način igre. I vidimo se.